Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amara asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inamin maudu sing kita bihaon na tolong si malayo tajuk title lang sing kita tausug. Tausug ini milikan. Dia kamu hinang kalalawan in tausug kuno kung sa milikan. Jadi mga kahigan si amal mga British. Okay, hatinya entitled si namin pagbisaran tabi ako namin parihalan si namin sabda sin Rasulullah wirum mas babae muna ko hat mas babae wirum malaas ikamatunan niya halom sin suluga na dari hati niya hambuk adlaw atau hambuk waktu hamak kejadian in Rasul hati niya biya hati niya nangita-ngita pa mga katabuan taghatin niya miyaw ni namun hambuk mas babae law niya ya Rasulullah law niya kumpas mimbiak kamu ini law niya malaas na makasud ba halong suluga law si Rasulullah wayron na mas babae halong suluga way jadi mas babae mimbiak kelawan biya suara na ini law si Rasulullah wayron niya malaas halong suluga mayroon lang niya malaasal sa surga. Jadi mama ini dia hati nebe natasanggang natarantas ya hati nebe di na makaingat unuhon uni besar ako tinataga timaykod na hadyan yan hati nebe pagamboda sata naghuko timangis ya singkasusahan niya na dari awat mga hati niya pila jam lewayan kaya laban sa Rasulullah mas babae yaw na nagtatangis. Lawan siya Rasulullah ya, babo lawan niya may tako lawan niya nagtangis yan. May tako lawan niya hati niya bihalam kasusahan yan. Ya lawan niya Rasulullah lawan nasusa ko bisa mula kaina. Dan hini lawan niya lukay ko na nagamalibadas sampai ako limaas na. Di dati ako lang makasudro pa. Huling mas baway. Lawan siya Rasulullah lawan niya hawiyat ko lang makasimisar ako. Nasalah paham ako. Imaksud simisar ako. In kamu kataan namin malaas na di halaw hadun niya ini pag-abot dito kudrat idarat sin Tuhan hati niya suga na kita wiro na tumalaas hati niya hinang di yun nagkamupan dyan ko sa ta'ala hati niya bagong bata katan teenagers kamu katan hati niya sin tao Pilipin may nang kamu katan sweet 16 hati niya bihat to hati niya min hambuk dengan mga hadis sabdan sila adlaw akhirat yung kita may hati niya mga mu'min suko atin yamin paano si makasud param suluka in umultan dito katan ako magsali di lumawi sing katluan di kumulang sing kamuhaan atin ha teenagers inamin pangumulan sin kita kataan dito halang susuka insyaallah harap mudah-mudahan hati niya madafat yang ganto sesuatu hati niya mayroon kanyo pagsarang suko kanyo katan salam Waalaikumsalam.